drugovi i drugarice, građani Novoga Sada i okoline, dragi omladinci i omladinke. Ja sam vrlo zadovoljan što ste izašli na ovaj Trg slobode da zajedno sa borcima prve vojvođanske brigade, sa vojnicima 18. proleterskog puka skupa proslavimo ovaj veliki jubilej, veliki dan naroda Vojvodine, 30-godišnjicu formiranja prve vojvođanske brigade. Ajde, mi poljubimo. Moj kamerarija. I baš tada, 11. aprila 1943. godine, u malom selu Brđanima, na padinama Majevice, stajali su postrojeni 3 bataljona i saslušali odluku o formiranju prve vojvođanske brigade. Bio sam jedan od učesnika formiranja prve vojvođanske brigade koja je formirana blizu manastira Tavne u selu Krčine u istočni Bosni. Iako sam Slovenac, zavolio sam, pošto smo zlo i dobro delili sa Vojvođanima, ostao sam sa njima da provedem i život i verovatno ću tu i završiti svoje. Najdraža moja dužnost je bila kada sam postao od nepunih 18 godina politički rukovodio čete. Tada sam smatrao sebe da imam veliku odgovornost, što mnogi omladinci možda danas to ne bi smatrali. Ali, kada sam postao partijski rukovodilac 2. bataljona prve vojvođanske brigade, tada sam shvatio da je to jako velika odgovornost. Tada nisam imao ni punih 20 godina. Mene zove Rendulić Lisem, kao ja prekidao veze sa vrhovnim štabom. Prekidao sam. Ja sam osjetio kad prekidnem vezu sa vrhovnim štabom, meni dobro ide. Nema iznenađenja. Znači ja sam sumnjao nešto. Ja po 2-3 dana prekidam vezu. A sve su depeše znali, s divizijama, saobraćaj, sve. I stalno su opkoljivali. Kako smo tu se izvukli, meni se sad kosa dizala u zrak kad sam to čitao. To je najteža ofanziva, to je Tito Kajda, to je najteža ofanziva, bila 6. ofanziva. Najteža ofanziva. Jer istočna Bosna je bila, to je teže od 5. ofanzive, to je najteža ofanziva bila. To je bila nemoguća situacija. Meni su postalo u 6. ofanzivi 2 stvari najteže bile. To je ono kad smo bili u dolini Sutjeske, kad smo se penjali gore prema Vučevu i kad smo išli na planinu Pivsku planinu. Dakle, te dve stvari su nam najteže. Ej, braćo moja draga,
kad se ja sjetim, kad smo ono 43. trebali da proslavimo dan oktobarske revolucije. I mi organizovali takmičenja po bataljonima u brigadi. Kad izjutra mi ustali onako normalno, pošto to već jesen, kad svanulo, kad ono čuje se borba od Brčkog, odmah pojašimo na konje i tamo, kad mi na Han Melaniju, to je jedno 10 kilometara od Brčkog, a ono već prvi ranjenici stižu. I oni nama da čestitaju. A mi imali 2 haubice i ja odmah naredim galopom na položaj. I sad ti artiljerci počnu mene da majaju tamo. Pa nego što druže, kamenjari, kaže, to mora mesni, ugavo, pa orijet. Ma reko, okreći tu haubicu, reko, majku ti bođe. Ajde, dosta i toga kamenjaru, majku. A ja pogledam kroz cev, vidim kolonu, reko, udri Bog te mater. Kad on malo prebaci, reko, možete malo skratiti. Kad ono švabe počeli da se razbežavaju, znaš, i tenkovi krenu. Danas u mom stvaralačkom radu čini mi se da taj ratni period, ne samo po mojoj ocjeni, već i po osjećanju i drugih, ima jedan dubok koren u onim danima kada sam prolazila kroz te predele Bosne i Srema, kroz prirodu koju sam upijala danima i noćima i verovatno danas u svom stvaralačkom radu ih transponujem. Neki kažu da na mojim slikama vide mnogo prolivene krvi. To su verovatno i reminiscencije na one dane kada je stvarno bilo toliko mnogo prolivene krvi. Mislim da mi u našim dnevnicima i knjigama o ratu, narodno-slobodlačkom, još uvijek nismo dovoljno rekli šta su značili kuriri i šta su značile bolničarke u toku našeg rata. O tome se najmanje govori. Mi kad govorimo, onda govorimo o brigadi u celini, o bataljonu u celini, o komandantima, komesarima i tako dalje. Dobro, svaka stvar treba da ima svoje mjesto u istoriji, ali kuriri i bolničarke, to je... Nemci su nas iznenadili. Tu smo imali ranjenih i mi i oni. I nastala je noć. I onda, Vero, sjećaš se, kad smo bio neki Šanac, tu je bilo negde, Šanac je bio, bilo je negde oko 200 Nemaca u tom Šancu. Onda ne znam kako se zvao onaj, to je bio bez ruke, što pobegao sa Kazliona, jedan predratni komunista, ne znam kako se zvao, zaboravilo se to, ne? On je oteo mitraljez od jednog Nemca i uhvatio je ceo taj Šanac i pokosio, tako reći, Nemce. Mi smo se našli u jednoj totalnoj tami. Nije bilo uopšte, nije se moglo vidjeti prst pred oko. Imali smo ranjenika, imali smo povređeni, imali smo mrtvi. Nismo znali jesu to naši, jesu to fašisti. Moralo se brzo ići pokret. I Vera je vikala, gde je ovaj, gde je onaj. Vikali smo Dodu, vikali smo bolničare, vikali smo Vezu. Kaže danas kamenjar, veli, vidi kako je ostarlo. Vidiš kako to mlado. Još i sad mlado. A to bi sad moglo da budu kuriri. A Nikola? Ne, možda se moramo ženiti ponovno. Ajde. Evo, Ribičan, recimo, on mogu da bude kurir. To su bili stvarno divni momci. Slušajte, onim bosanskim šumama, kad nije bilo mapa, pa da nacrtaš svakome, ovdje se nalazi prva brigada, ovdje druga, ovdje treća, ovdje, šta ja znam, prvi bataljon, drugi bataljon i tako dalje, nego samo rukom kažeš, ovamo ti je taj bataljon, ovamo taj bataljon, ovamo ti je i tako dalje. I po noći, po kiši, po nevremenu, ima da stigne na vreme do bataljona, odnosno kasnije do brigade, razumiješ? I na vreme da se vrati, da dobije potvrdu od komandanta bataljona da je bio i da je predao naređenje. I u koliko sati koliko sati pošao nazad i tako dalje. Inače, da nije recimo bilo toga, Boga mi bi bili u teškoj situaciji. Odmah da vam kažem, danas kad smo gledali onu sobu muzej, jedan pukovnik kaže, a kad je vidio one naredbe naše što su na zidu i tako dalje,
On gleda, kaže, druže Romac, kad bi naša administracija bila takva sada, ko što je bila u toku rata, kratka, jezgrovita, me veli koliko bi mi administraciju smanjili. Imali uštede, da? Uštede. I bilo bi kvalitetnije. Evo, kažeš, molim, opišeš kratku situaciju, politička situacija takva i takva, vojna situacija takva i takva, zadatak taj i taj. Pošaljite izvještaj, šta je uređeno. Jer imali smo uvijek, vodiče smo uzimali iz sela, razumiješ, ali mi nismo poznavali terena, nismo znali ni geografsku kartu, čitamo topografiju, šta je znam to, ali smo uzeli vodiče i vodiče su nas uvijek vodili, razumiješ to. Mislim da su kuriri bili izuzetno izloženi posebnim naporima, jer jedinice nisu se odmarale, kuriri su morali da idu od jedinice do jedinice. Najviše su bili izloženi opasnosti. Pa nigde kuhinja nije bila obezbeđena i zahvaljujući baš narodu. Mi smo usput često puta nalazili hranu, nismo otimali, nego narod nas je hranio. U jedinstvu stignemo, dobijemo opet hranu. To nas je valjda i održavalo da smo mogli toliko puteva da prevalimo, duplo više nego što su jedinice operativne to činili. Ja se dobro sjećam momenta u Crnoj Gori kad je drug Paško naredio posljednje 2 kile belog brašna što smo imali. Ja kažem belo, da li je bilo belo, ne znam. Situacija je bila takva da su to bile zadnje rezerve u diviziji i onda su naredili te zadnje 2 kile brašna da se spreme za kurire. Kad se prva brigada izvlačila iz pive, slušaj, sve gladno. Gladno? Tu treba da se odmorimo, a nema šta da jedeš. Kakav odmor, Bog te materni, slušaj. I ja idem pred brigadu, idem od Nikovića na onu stazu gdje je. Kad ja vidim, a to je bezvodan teren, onda za piće donose onaj sneg, onaj led iz planine, a za stoku imaju one kaljuge uređene, onako od one ilovače, vrtače, ali to si zeleno, otrovno. Ja vidim neku grupu, gura se grupa vojnika, a rekao, majku mu sad su navali na tu vodu, jel? A to zelena voda, otrov. I rekao, potrovat će se. Ja malo podbodem konja i on sustop ne može da ide. I dođem tamo kad ja, a konj pao, a oni noževe i seku, još sa poluživo konja meso i jedu, sve im krv ovako. I ja kažem, pa drugovi, pa nemojte, majku, ajte eno tamo, obezbedit ćemo nešto da se jede i tako. To tebe samo okrene, pogleda i radi svoj posao, komada, one konje i ono. Pa sećaš ti, Vojvodiću? Au, sunce ti bolje, kada mi je bilo... Ne može, slušaj ti, ne možeš ti više da komanduješ, jer nisi u stanju da mu daš ni ono osnovno. Ja imam mnogo onako teških dana, ali se najviše sjećam jednom kada smo imali mnogo ranjenika, pa ranjenici nisu mogli da idu, niti ja da ih nosim jer sam bila dosta iscrpljena. I sjećam se jednog druga, on je bio iz Neradina, tu kod Iriga, teško bolestan. Onda sam ga morala da vežem za konja, ovako sa jednom uzicom, jer ga nisam mogla nositi, jer je i konj bio iscrpljen i on, i najzad sam ga tako vukla jedno vreme, on me je molio da ga ne ostavim i ja na svoju nesreću, on je već izdisao, ja sam morala ići za ranjenika, tako sam ga u jedno lišće zakopala, polu mrtvog, još je bio disao, ali morala sam ga ostaviti. To mi je jedno od najtežih ovako za mene. Isto tako vest o formiranju brigade prihvatio je i narod Istočne Bosne, jer je poznavo te sinove naših naroda kao dobre borce, kao prijatelje i prihvatio ih kao svoje. Jedan jako upečatljiv moment je bio kada su sremske jedinice prvi put oslobodile Bijeljinu. Sjećam se, tada smo prolazili kroz Patkovaču, narod nas je ljubio, grlio, iznosio nam sve, toliko srdečnosti, toliko veselja i radosti. Jao, narod, to se stvarno ne može izreći rečima koliko osjećaj, koliko je narod Bosne voleo Sremce i opšte partizani. Dan danas kada ovako samo kažete da ste bili, bez obzira ko su ti ljudi, toliko obožavaju Sremce i mi isto tako Bosace. Bilo je lepih trenutaka. Ja se sjećam, na primjer,
kad onako umorni idemo i kad se sakupimo, Rivičan, on počne da peva. Uvek nam je on bio dirigent. On je vikao zumba, 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 a mi smo za njim. Bez obzira što smo mi po ceo dan šetali. A, pevali smo sve po redu. Ja da pevam. Ali svi zajedno. Važi, ajde. Krenuli iste Fruške gore i odnoše na Bosnu, tamo da se bore. Doke reke Save, ugledaše Majevicu, gledaj joj se plave. Danas i slavimo još nešto, a to je priznanje vrhovnog komandanta dodelom ovog najvišeg vojnog odlikovanja ordena narodnog heroja našoj brigadi. Mi uopšte nismo gledali na to ko je Srbin, ko je muslimanka, ne. Mi smo se jako dobro živjeli, a posebno smo i drugove voleli, evo i danas ih volim, kao da su mi braća. Visokih bregova, evo tebi u pomoć, sremačkih sinova. Visokih bregova, evo tebi u pomoć, sremačkih sinova. I to je bilo veoma pesma, veselje, priredbe, igranka. Bilo je veoma lepi dana, a i teški dana. I to nas je održalo što smo baš tako bili optimisti uvek, kao i danas na koncu konca, jel? Ja mislim da ovi mladi vojnici koji produžavaju tradiciju boraca prve vojvođanske, neka budu ponosni što su vojnici takvog puka, što produžavaju tradiciju takve brigade na čijoj se zastavi viju najviša odlikovanja. Alaj muku, mučenjenci, pogibni se sremci, čubrije i ceste ruše, koda sluge duše, čubrije i ceste ruše, koda sluge duše. A crvena vojska bije, a crvena vojska bije,